Maya Mukrum Jari to Membiri Impact News ni Manu Hundaki from the Ketramium Prem Chana Mayamutam Oxeri. Ngasi Kanagatori Matang Ngasi, how keep a Marxitan Kungamarida, Bharat ki India ki Prime Minister Narendra Modi na India Pumda, Numit Kungamathoinigi, lockdown, Lotokra Matunda, Ngasi si High Riba, Numit Kungamathoini do Subunamini Adobo, High Riba Hoju Malem, Tam Tireba, Lena Amoina Chandorakli Ba Kogi. Coronavirus sandokpa COVID-19 gi laichet asi India rasu tamna masi hengalakpana maram oiraga hariba lockdown asi makhatana numit taraga mapani amaga amuk sangdana bagi damakta mahangna pikiba warol amadi hariba hiram masigi matangda akoigi Manipurda maruina Manipurda lockdown sangdokatawriba sida akoisi kadai fauba prepare tawrabage ready oirabage chana thaknaba amadi miyam nasu lockdown gi meaning se khanglabra masi thugai bagi thodok kya ma mang lekhi badu dagi para kya tamlabra amadi masida lengang na kari tawba yari sel pai da ba nong magi shuraga chaba kayadi hari ba lockdown mark se karam leli masidana lengang ki miyeng chapse kadai ba wali haibana chengba hidam masi matangda manung hunna khanana ba ngasi khogi studio election biri basi ahan bada gi heg yata phambiri basi HOD Economics Department Manipur University Oja KHH Jaljit Singh Zawta Mokchari aduga mathanga election biri basina Manipur Mail gi executive editor biri ba and ibungo chobini tamu sutam mokchari ai ahan ba wafam se zaran thamjage uja khoi gi lockdown se ahan budadi yam emergency oina tawthokhiba aduga Manipur su masi yam phajana chanaraga su masidai sida maru oina sogali badi haidi prepared ta hodaba emergency oina lawrokpa sarkar na su hana kogi cheng chakna chingba miyam na phangan basi torom daba adubu kona toriba si phawpada mayam dagi campaign yam lak pai dare aduga maruina economy relief si yamne wat pai dare aduga kogi nong magi shuraga ta laga chariba mayam si hena si thing pirakpana maram mura kana lockdown je thugai bagi mingchu thugai hena su mulenga su mu ikhang lokatpa thugai dana ba mokoida phangan ga daba por masedi ke amadi phangdaba adu sumai tawdana hojik another 19 days amaga mu sangdore ada masidi sida hojik akhoi tawgodori basi kaino lengakna maruina kogi workers sing adagi nongmi su chajariba kethen phambi sing ado masigi su thakka tongan ba black market myam tawribni tongan ba price high tawribni gamena lokthokta aga su masi tom tawriba ngakhtani masidi se tawba ya basi kari lai mamangi haukiba kogi 21 days gi khoina learn tawraga another 19 days ama khocha ka tawribni masida khoina kari tawba ya balai have thambiyo corona virus COVID-19 and hungary basi yamna sathiba lecture amone haibata ko haibati tasengodi ahamdadi covid koi corona si mina khalambati yamna infectious oi mi amadi amaji yamna line sandokali adu bauti khalami aduga magi fatality natraga magi kaino se sathibai chang jidi mi mayamna kharambada akogi influenza common flu advan tawdana Mongondagi Naragasu, me, Kara, Masap, Hazabo, Ragati, Masagi own kind of the Giadum, Masama Tonda, without any kind of medication, Adam, Fazarkadaba, Adum Balena, in I think I'm not mild in infectious or Ragasu, Admana Loneramane, Adubu, over time, Adudaki, Hypet or some infectious or Ragasu, Potsi. Kaya amna kogi henne infectious or kaya amna magi fertility karikrasi lerpadagi adum aipet tarapu urakpadagi kogi Prime Minister Narendra Modi na as an emergency measure kogi khudakta laktokpai mongda adum eta kogi ngasi nungdang pung nipan da lakthoga adugi ahingi midnight tagi adum hobagi mongda adum first adum 3 weeks ki oina laktokpi gibani aduna 3 weeks ki laktokpasita ID sona haibi ba mana ID magi economic consequences bi mayam de kaimo prepare tawdabani aduna ID migrant workers moi ki problem na ek aham da moi je khoi TV channel mayam da loina ba ulakpada moi jina heno ulak e hai tare ID moi ji ki re moi mayum da kamaina ya hojige ID train adagi any kind of transportation karikra loina bak thingjangre plane karikra adagi nangi bus nung karikra ba akhoi otherwise akhoi interstate karikra magi borders karikra ba thingjangre bani adumak ta moi ki kayana sathina moina problem se urakya habada moi thabak lairoi da bani na aduka moi di
yamna day to day oina living oina tawbanina moina khanjabda moji some of the other mayumda yahoragati mokhoi khara safagani haidana akhoi social distancing sigi lockdown gi yamna maruiba component ama akhoi social distancing maintain tawna baiji moidati social distancing haibaki pot to artha sulai leite is meaningless for them ko adi moi gidi it's just question of life and death ki maungda mayum je kamai tawna yahoraga magi kainoda kitang loving ones my family members ka laiminaraga kamaina tawjika en taropani adudagi adugi duda akhoi hanagi preparation ta hogdabanina mi mayam ama dwain ta budagi ti admo chatna ba khotna ba thingjala adudagi state na adum adagi central government na su akhoi poorest of the poor moigi need to khram meet tawna ba ina akhoi prime minister's relief package karikra mayam ma lakthore adagi hanagi leramba scheme jingju adum moi adum implement tawbo khopa aduga potu khara phajana mi jingdu da adum yahonna ba kholna ba yam kanna tawra state na su at least moigi ration system adagi cook meal karikra lehuba kangu du da provide tawna ba so that at least moigi hunger du dagi mi sidana ba ba posima di adum phajana paikhale haiba tare ko aduna various organization NGOs karikra ju mayam chongthoraktana adagi di individual level da su mayam puthoraga adagi di akhoi gi Sikh community singi su moigi langar system karikra lebanina moigi di mi mayam fit tau bai si already moigi system da lebanina moi ju phajana chongthore adana mafam da adana moigi su ke Sikh community ki gurudwara lebasing karikra aduna targa organize targa adum mafam da phajana kaina tawle adagi amu akhoi manipur da Europada Manipur gidasu haipet aina yengbadati akhoi gi khara outer constituency koi se thongju da bo hairo ade khara chathokhi bada singamai gi boiro moi jingdagi akhoi gi MLAs of that various constituency ka aduna moi na tawraga moi gi worker gi through da akhoi gi yum da adum at least relief packages di adum khara maung ta na dum yohon brai na khanjai aduka club sing dagi su moi volunteer dum phajana thoklei aduda just problem amana haidi po sing je mafam dagi yomsel laga wasal laga relief ki oina tham mafam da thangi baje moina mic ta ga announce ga smaina po si leire khole adum lawbi ro ka renga tabuda tholpa ngamdaba natraga hek admaine hek announce tawbada mi khare na ka punna ka tholak kholakpa adugi social distancing maintain tawbo ngamdaba adugum bai sa khare yauki aduga adu maruina khoji lockdown manung sida MLA jingdagi natraga tongan NGO singna mating pangaga su moina pangadul ba mating sinu mit kayani muk chakadage machidai sida koina muk nongmagi tara talaga chaba myam su leiribani khoji manipur sida khoji haina bu su leiribani khoji ina khun macha mana lai ma sawat pangam de haidana adumai tawdana leiriba myam si lengak na piriba yenge ba tongan be NGO myam na piriba khoji mating myam si marakta hojik si angak puk phangna complain chana thana ba loisalakpa even paisa leiraga su leige phangdaba adagi port leiraga su yonge sitaba matamamu oisalakpa sida khoji lengak na khoji yamna maru oina khoji economic relief se kamai tawdagi habsida sida ne lak chani yofam kaino ne akhoi gi sida lekai ki koi grocery shops ka je in a way akhoi lockdown manung da su moizu cover tawri bani ko adubu akhoi gi lekai gi oina di hojiki ai grocery shops ka gradu da gi akhoi gi nomu gi khara chana khona ba di adum somehow da akhoi gi phangba ngameba adu imphal de kitang adi municipality de ki hek lanthok ki bo di koi khara koi peri urban areas sing there the hojikso adum mogi ingol khara adum koi jaba gosa badum adi vegetable kitchen garden kri kra adum leidi aduna aduku mo phang da di hojiki ma gi lekai gi you know na ba kri kra da gi hojiki vegetables kri kra jo adum aper adum phangne aduna akhoi gi manipur gi as aduna ta ba hoi koi mapandagi lakpa workers sing koi bhara da ka leiriba kholiba adugumba kiti khara hena moi gi di problem khara hena leiragani ko aduga
ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯠ ꯍꯋꯥꯏ ꯆꯦꯡꯋꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯜꯍꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯩꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯗꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯏꯟ ꯑ ꯋꯦ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯅꯤꯠꯇꯨꯐꯥꯎꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯐꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯇꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯄꯟꯁꯦ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯅꯕ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯥꯐꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯅꯕꯁꯤ ꯐꯪꯉꯒꯁꯨ ꯅꯨꯡꯇꯤꯖꯥꯒꯤ ꯁꯨꯔꯒ ꯆꯥꯔꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯆꯦꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ एडिटर अमु ओइना कमाय यंगिदिरो हाना तंबी हजिक कोरोना से अखोइगसी हजिक यामना मणिपुर की इशू नत्रगा इंडिया की नत्रगा एशिया की यूरोप की दुगुंबा इशू जी नत्र इट इज अ ग्लोबल इशू नाउ हजिक हजिक मालेम से खन्नरिबसी एटलीस्ट अखोइसी कोरोना हाइबसिदगी करम हाइना अखोइ हिंगौगदगी हाइबगी फर्स्ट चैलेंज ने मदुदा हजिक अखोइना न्यूज़पेपर दा हजिक अखोइगी अखोइगी मोबाइल दा न्यूज़ दा लाकनरिबा मयामसी वर्ल्ड वाइड अमेरिका को अदगी सेकेंड दा हजिक लरिबा यूरोप की कंट्री मयामजना हाइरिसी इंडिया डिड द बेस्ट थिंग बाय दिस लॉकडाउन को इंडिया ना क्वाइटगी सिंबल डिसीजन नमा मागी याम टफ है डिसीजन मसिदा लाकदब चैलेंजेस मसिदा लाकदब प्रजा की अवाबा याम लानी तबुदबु यान हाना मजे कमाइना चेक तबुदगे हाइबसी वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजंस ऑफ अ लाइफ टाइम मसी मयाम ना लोनम इंडिया की सिना बेस्ट ने हाई करिगिनो हरबदा इंडिया दा मसी की वायरस से एंगोंदा ngasi aina host oraba aman oraba matungdadi zaigi treatment tawbasi ngasi ama ani ahum chama pawdi ngamudaba adubu masi contagious oibanina 1000 2000 3000 laagadi madugi management sai it is beyond our means kudamon harab italy is world the first second kogi health care the best in hainerim ko adum saigi makogi premier na makogi lamdugi makokna he surrendered raising body's hands which is ngamdri hadna hujik health sector da khwaidagi phariba united kingdom magi prime minister hujik pawba koigi positive oidna leiri even prince charles baw oire america haiba lam us haiba lam sisu magi on defensive measure lejaba lamni adubu hujik magi the raising trend laibasinadi mosu haidok tabo oiramgodra kibo oiramgodra they are facing a very serious challenge first masi kamaina masi gi sandorok pose thingdagi haibu aduna अखोगी प्रायोरिटी दा एज अ कॉमन मैन इफ वी लुक एट इट मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट दा कोई केस अनिखक लाखरे मसिदगी एविडेंट ओरिबसी मणिपुर दगी हौरक पलाइना नते आइबसिदी लोइनम खंगनी मणिपुर दा मसिगी वायरस असे कमाइना चंगकनी हाइतार कमाइना मियाम नारकनी हाइतारगदी मपान दगी चंगक को ओइदोरिने से इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक द फर्स्ट केस देयर वाज अ गर्ल हु केम फ्रॉम इंग्लैंड दगी लाखिबदगी वेरी अनफॉर्चुनेटली अदरगी मुक याम नुंगाइबा मना शी इज नाउ negative completely treated ko aduna khoida amuk prajada natra khoi general population the piwa message de yes masi khoi gi positive oiraga su khoi na healthy ona leragadi masi khoi na cure ibung ngam haibagi khoi da sagi panic orambaduma khara mangre unfortunately khoi gi nizamuddin episode gi lai khurumba chaluba khoi gi chinau sing ama magi marakta positive orapadigi hojik lilongda yamna fazna cordon tawrga leiri there are two cases मणिपुर दा हुजिकी कोरोना वायरस की मैनेजमेंट से इस कोई यामना पिकुलम ने वी हैव जस्ट अबाउट 23000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया को यामना पिकपा वैली डिस्ट्रिक्ट हैव मले वैली से इज लेरी से इट्स ओनली 10% ऑफ द एंटायर एरिया ऑफ मणिपुर मदुदा कोई 90% जे चिंग दा याम लापना लेबने मदु इबा तारगदी कोइना मसिगी मूवमेंट असि हुजिक इंडिया की गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हाइरिबा सोशल डिस्टेंसिंग नत्रगा लॉकडाउन सी ओइबा तारगदी अखोई मपानदगी चंगकप वायरस निना वी फील दैट वी आर सेफ अमरम दा हाइरुगदी लापना लेबसे सेफ ओइरे अदु इबा तारगदी हौजिक सी अखोइना पाम्बा अखोइ मणिपुर की मियोइ प्रजा सिंगना पामजबददी अखोइ मैनेजमेंट
administration si karamba muongda lay bage haibasigi makogi exemplary decision se asine khoi namjik ngai base hojik manipur da lairiba khoigi sarkar gi stock ta natraga bazar da lairiba magi stock lairiba se aina khanbada munna ujasu laibiri khoigi petrol ji yamna hai khoigi fuel je no need to panic khoi manipur da tha taruki already fuel leena hai hojik khoi farmer mayam tungan tungan lekai lekai gi lamda thado oga hojik khoi hojik ki lau ro matam da di khara control toroga di khoi need based the area da khara intra district thado oga dum laugi phawba akhoi magi film mayam ten tong nabugi damakta adu phawba gi da khoi we have enough stock aina khoi dum pawtai adu lari ba stock sina manipur da hojik lari ba khoi food stock mayam sina 19 days another 20 days da phangro hana panic tabudu di I think it is not logical so na leram gani na khale but how we manage adane khoi na khangning is India has the best transport system world the hojki khwaidagi phawriba railway network haibasi India na world the best ne khoi transport tagi adudagi khoi passenger pubudagi they are carrying millions and millions of passengers every day millions and millions of cargo every day and sai prime minister gi speech ajabada ina sai magi hek immediate lorokada busi how to transport haiba ma madumudi haipik pangiba male magi 7 directive to gi mamang da honorable prime minister na haigri se reach out taguda busi kamaina taguda no si kok thadaramani manipur dadi aina khanbada hojik se lam gi lekai lekai gi hojik even lekai amada lariba dukan macha grocery shop khara chawba amada di even no nini gi lekai do yam phajana rationing tawragadi panic buying tawhondaba panic buying sidadi akhoi sum haijabada ahlamana akhoi gi sum haibada petrol pump hangi haragadi niti gi aigi kari macha amda liter ani hanjabado liter pun hanjan maigumba adudi I think it will be akhoi economics ki uzana su hena detail na haibira kani panic buying ai sina scarcity create we have se ai nong mai gi yumda lo kilo ani ni chaba ji ai kilo bura ahum lesilani aduga mi da ka lebi do phangalaroi aduna panic buying na tabida systematic rationing of whatever we have in stock aduna khoi dang sagi leriba department me amsina transport kina transport masida kamaina manage tobiba health kina kamaina tobiba aduga chaba thakpagi pubiriba sige administration sina manipur da hujik stock kaya legi ha they should make a simple assessment maduragi muk manipur si tangai padana harigadi there are only 3 ways manipur si kamaina lake haibada koi highway ahum katani hujik legi se Burma dagi lakpa highway ama Dimapur dagi lakpa highway ama Jiribam dagi lakpa highway ama koi Burma dagi lakpa highway sidi sai koi border si siltaroni haiba ma honorable chief minister na haiba ma high grade borders yam phajana siltaroni because of the porous nature koi Burma dagi lakpa positive oiba yabagi ama leibanina phajana siltaroni na koi SP ga kadika tawba ama utkre tawbudabu koi Nagaland dagi aduga Jiribam dagi lakpa lambi sida nongbada truck karam ba tangai fadaba essential commodities mayam se lagadi akoi gi about 30 lakh population akoi gi migrant oiba leiba manipur gi 30 lakh population haibasi mi amana tangai fadana family amana nuclear family ama tangai fadana kayam magi kitchen da leibagi haibase yamna luba kano nate angka nate tawudabu how we manage it adugi management dune akoi na expect tawri se aidi government da lariba mayam se all experience aduga hojik lariba senior bureaucrat mayam se lonamak we core committee ama koi response committee koi quick response team ama thamaga they should be working 24 hours ko team ama phajana semaga se kudam mon harabda akoi gi Imphal East West Bishnupur Thobal hojik koi Kakching Jiribam thokre chingdana koi gi se Tengnopal adudagi Chandel thokre ukhulna ukhul Kamjong adudagi Sanapati Kangpokpi Tamenglong none smain thokre ko sigi thokebla matam se district headquarters dagi aina khanbada moigi akoi government gi transport system sina fajana manage toraga yamna manipur gi praja se aina khambadadi hojik su digital world ji mobiles da loina mak yonaraba ngaktani aduna akoi gi area khudimakta panic buying tawdimita akoi gi digital media se seasonaraga electronic media se seasonaraga IT seasonaraga I think we can overcome haidi akoi masida maiju pakani we shall overcome aduga tawdubu akoi health sector da leriba mayam se haidi akoi doctors nurses paramedics makoi gi team sina 24 hours risking their own lives ko sigi su jam systematic oiba ama thambiragadi akoi panic oiba su darkar laite na khali we need not panic haibidi hojik atopada leriba lamda leriba yam panic ni ubiramani hojik Dimapur da positive case ama lakpada hojik Nagaland hangai free oram mayam do hojik tik moi pura complete ni Dimapur da hojik complete panic ni leris Dimapur se hojik they are completely panic
Hojik Dimapurda khoi manaba mayam WhatsApp group ta Facebook thaganare mayam si even army has been called out in Dimapur. Army thokti thorakte adubu moi hojik isolation thambam leitadana Dimapurda lambi da army dagi ten lorga khangala iba. Hojik now the chief minister moi hojik Nagaland ki team singsina criticize to bahore when Manipur is handling so well, when even Meghalaya is handling so well, how come Nagaland kamaina hello herin moi shu hana la oi hana khalam jane haidi khoi yaw oi na tabudu hojik moi gi last case ama lerambadu Air India gi flight ama to flight to the passenger do around kuni thoi muk suba male adu hojik kisina mu pura panic at least Manipur ki di koi panic to di adu gi overcome to brain ina khale sagi when haibi ki ba ko gi immediate need ti ising saba thakna ba si karma mong da manage to the have say number 1 masi manage of thoi aduga administration sina public ta daily on a basis ai si kudamon harabada imphal gi is west na tragi bisubut hawal si da nongma da pura hangdok pidaba because there will be chaos hoji for example nahan khari mamang to ki public chaos ne public si yum da le du budagi le rakta budagi pulap thok budagi numit amma haru budagi pura disorder am thokre it is highly criticized adu so anticipate to guda bani next time that is a lesson learned adu bitaragadi need based area specific thawal gi thabak tungan to biu korle to biraga Bishnupur gi to biu Tamenglong gi to biu anmain tawna I think we can overcome this challenge to budu administration na even koi gi sarkar na bu aeroplane cargo gi air force ki do nong buda mangal ta wi very simple haibudi hojik Manipur gi lariba airport se normal times the aircraft se mari mangal ta hai a flight jam hai aduna paisa tinga ka su ama tor ka su praja gi damak ta di it is time haibudi essential commodities se koi lane route gi lak targa su ko it can handle very easily I am the su panic to haibigi ma hota yes praja da panic wadana ba we can overcome we will overcome okay yang pujama phom ne haibadi koi Manipur da chana thakna ba watna leiraga su aikoina karigumba hariba pochai singa si ningthine manage to ba ngamdragadi leiraga su madu kana roi aduga area wise ta aikoina needful sing aikoina hoju sing mathau tariba sing adu ningthine manage tawragadi madu miyam na phangan bada ka su arubo oiro haba phom ne tamo thami basi ai makha ta na la sa ja khoi mapung oina yeng bada hoju si thabai ingang se loina mak lepa bani lockdown haibasi da ada masida khoi de pirak ka da economically impact se aduga ai ni sa ju panjaba kasagi daily wages sing makoi de di poto phanga ga chukdai ri layu ni pisa lai tabri na government pi mukhere pisa pi version te yeli ba cheng ju keno kg mari hai gi gi masi bu kem ta gi do su kan ro pasi myam lai gre masi mutan kai tham ni songgi question mak tu da lak ne rai na ka ga hana kenom ta tham lo haibi ai di ta sek na buji ku ke khoi yang da ka le bati lockdown je successful ohen ba ai di buji hanai ri base social distancing jinna is the only vaccination available to fight against corona hari base ka aduna khoi world health organization no khoi action ahum la khadai action ahum do kari no aina hang bukan da test and test ana sigi port mak se khoi Manipur da so do yamna phajana pusal pa ya hadi huji akhoi gi case ani khatang detect tawri aina aduda phani compensate oina id things are very much under control like do id akhoi gi co-panelists na jo hawi gra id already akhoi corona ji China da horok padagi atai mafam da san da ko je adum is more than 3 weeks ko aduda akhoi da case ani thole ji ju UK dagi la pa akhoi gi chan piduga adagi akhoi gi Nizamuddin gi religious congregation da yawiru pada ka moi tu dagi ne ka aduna uzik adi moi ani duty laira adudagi moi dagi nataba natraga akhoi gi public notice ta laktaba mi amana mapandagi adum pusalaga adum akhoi gi manungda adum sandom ba already oiramba yai ka aduna adugi duty real picture duty basically akhoi na ga set test tawi chi yamna suspected case maji kano id ka huziki akhoi India da zu SS policy oina tawrami ji sugumba akhoi corona gi symptom kari kara la abhauta maji mapan gi travel history kari lei adaidi huji corona dagi
corona infect oirba mi ga samnarurabra natraga magi relative magi close adugumba leirabra kholabra karigumba adugumba leitabo oiragati magi symptoms u leirabauta maji test tawdreba basically test tawdribasi akogi kano BBC na su akogi Mumbai dagi doctor kharagi ga sum moina moigi masakti tak thare hadi nungai roena moina test tawdribasi akogi test kit singje masing yam deba aduna sugumba yam identify ba mi da test tawba natraba oirdi atopa amada tawraga de adudi kanaroi jaba mongda aduna wise use of your limited resource aina haeba aduna adugumadu leibaduna akoigi leiriba pictures India gi su hoji hoji leiba case masing je just about 11,000 guy haibase adudi yam helam basu yaeba aduga hojiki akombagi numi mari mangani daga akoigi last 1 week daga masing kare hengalai bajedi maybe because of the number of tests masing hengalakhibai matik adugina mayam amadi akoigi adum lolamba which is not detected adugumba case mayam leibe aiba aduna tasengna India gi real situation je akoi yamna id hojik phawda akhoi cases yamna kaino tawdri adagi asibagi kari kada su si leitri khotri kan toriba masing yam dbajida akhoi complaint oiba satisfy oiba akhoi harau jaba natraga panic oidaba khotaba je sizu is not a good thing ka aduna we have to be very cautious id sigi posit the magi real gravity je akhoi public na su yamna jana mogi masa da record tawdriba akhoi comprehend tawdriba ki mong de dum akhoi mamangi 3 weeks ki lockdown da akhoi Manipur gi IPAD report lakpa khoppa dei keno ji ubada yengbada dum akhoi laikai muktabu oirasu adum khara makhai adum ojai haidi akhoi laikai daga su akhoi naharol jingkil kra tholaga akhoi soro mapan daga moi adum hoi pulap phamina khomina ba maybe id adubudi in some sense kind of safe basically because moji mapan daga chalu they've been around that locality oga adumakpu kadai dagi kananuma laktana khotna adugi de adum risk adum phajana leba pa aduna akogi lockdown se yam successful ohen biba oga mayamna sigi gravity se khara phajana appreciate tawbiba aduga akogi co-panelist na habi ba admaina akogi sarkar gi site su akogi system amadagi su lockdown manung da su akogi mi singi chana thangna ba kari krasi moina somehow the other adum yohon bigani there will not be any kind of sigi matang da di mayam da problem oheloi habagi experience kumba ma piba aduna day to day akogi stock asuklai koli adagi hayengna sigi mafam da yenba khoppa adugumba jima announce biba khopi ba ka adugi matungda akogi sipra ama lockdown tawribanina haidi tasengmadi mayamna han expect tor mije akoi 3 weeks lockdown ki matung daga di already haidi kaino da su media da su tum leire India gi kaino jeng je region je pura akoi zone ahum thona khaido khre hare red zone orange zone green zone aduna red zone ga jinna akoi hotspot area jing duni hoji yamna interaction na masing yami ba adaiti boy de gedum kaino sandok pokotok pai adugi yam high probability of area jing duni orange jing duna adim khara safrakpa aduga green gidudi masing ju yam da ba auga in khara future da su adu amuka red zone karigumba na ta hotspot oirapagi chance khara nemba koppa aduna mayamna expect maje adugumba oiragati already green zone aina identify to wajing the economic activities karikraji khara relax to bi rakadra id moina identify to the local level da construction karikraji allow to halapa adagi retail sector small businesses id yam hena mi ka tonat tainaba adu yaw the basing ka through the activities which can be sort of taken up within that social distancing norm ko adugumba makai di akoigi khara mayamda relief oina tarakna ba adugumba tu relax to birakadra khalambani adubu ngasi akoi prime minister akoi Narendra Modi na jo hai kare akoigi
state minister state chief minister mayam secretary mayam dagi feedback mayam laura matungda awa kupna khanara matungda of course adi sector mayam dagi de koi industrial sector koi tourism adu mayam dai di moi ki suggestion ja dum in some way moi khara makhadi relax of yoje moi de dia dum haira bani adugi pot mayam haira bo mathakta ju akhoi gi adu relax auraga laiba risk involvement aduga huziki kitang komthoga aidi economically relax kano du kitang safan naga phangakada ko benefit aduna huziki cost benefit engak podadi huziki risk in terms of akhoi disease na yamna hena ka sandorok kodokpa adudagi di etta mi je masing lagam dana ka sibana be yaropa yabagi adudagi ID adamana mi adugi situation ju yogibo erakati dangi economy jiti whether nangna hana khama kai di economy ji hangdok tan ko tan na mi section khara gi ti khara ma kai phalam ju that will be meaningless ko ID aduna mi gi life sina akoi economic activities adudagi di hena kaino lummi haina sigi decision je logi bani aduga akhoi kaino jina akhoi prime minister na magi speech ta habi gi bajo handaki coming week se hayeng dagi april gi kun bausi yamna strictly monitor tawraga ko adudagi amuk ada wherever ka huzika ba green zone jingda khara phajana mogi sigi lockdown je successfully moi kaino ta implement tawgi khotki aduga huziki mafam jingdadi huziki hotspot karikra ju huziki oidri aduga oirapa yabaki chance su khara nemi ka bo rakati moida definitely relaxation khara pirakani na adubu relaxation pirakpudasu mana yamna specifically mention toise you may be allowed to go out for some economic activities adubu koi allowed to go out haise nangna kamaina chathokani aduga nangna chathokpa kanda kari kari kamaina tawgani khokani dugi yamna strict guidelines amadi pigadori aduna aduguma strict guidelines so ek mana violate to boy ragadi mana hanu komthobodo amukka su phajin ganena adwaina so mana announce to direct okay amwaje haibdi economic activities sing koina lepi ba se maru oina ngasagi cost benefit yeng matamda karam mane hena tongjai masi ngaktang hangdu buduna hena kana gadra natagana hangdu tabuduna hena tungda maduna lakchara kadra haibgi kino way sing hira yeng matungda si thamba thamgi bne ba phomduni ya tham be base mataw sar break no jage break matung yam thonjira ke impact ne sumeng da don lebiu मैम मुका चाम नोक्चरी खनरम लिबसी लॉकडाउन एक्सटेंशन आर वी रेडी हाइबा हिरमसी मतंगदनी लॉकडाउन दि सांगदोखरे अदुबु लेंगा कया यामना रेडी लेरे मियाम मसी लॉकडाउन सि इन्नब रेडी लेरब्रा अदुगा तुआन बा सेक्टर द लेरिबा मियाम सिंग सिसु हारिबा लॉकडाउन से फुल्ली सपोर्ट तौनब रेडी लेरब्रा अदुगा लॉकडाउन मनुंग लेगदोरिबा मियाम सिसु चाना थकनब कया आम रेडी लेरब्रा हाइबा क्वेश्चन मचाउन लाकपा हिरमसी मतंगदनी आई मखाताना तमोय मुचो लाक्सगे नमो साइन जो पंजाबा मैनेज से फजन तौरगदी अखोइदा स्टॉक तो मरांग काइन लेरगा सु मैनेज से फजन तौदबा मिनि दम तारे अदुगा मरुइना मैनेज फजन तौरगा सु मसी अखोइदा पोचै से लैबगी चांस से फंगलगा सु यामना सोशल डिस्टेंसिंग गासी मेंटेन तौरकांदा लैब फंगगा सु पैसा से लेतगा दिगदाय लेगनी पैसा से मरुइना डेली वेजेस म्याम लेनि मणिपुर दा कोइना स्वाइदा कोइ सुम अकोइबि येंग मतमदा उदबगी वाने अदुबु अखोइना कोइन चसब मतमदा याम तिना वाबा मखोइ कदाय देगी हंगा सागनि बु खंगदबा मी मयाम अमा ले कोइन चु पाउ कया अमा तौखरे अदुगी सु मथक्ता कोइ ngasi फाउबुगी रिपोर्ट ता पुलिस इन्फोर्समेंट सिंग ना मोइना पिरेक्टुगी रिपोर्ट की मतुंगिना कर्फ्यू वायोलेटर्स मोइना फाइन थिहन बसे नोंगो नोंगो मसिन हेंकले लॉकडाउन से कर्फ्यू वायोलेटर्स ता अखोइना फाइन थिबगी पैसा हेंकले इसी लॉकडाउन दा सक्सेसफुल ओइरे हाइबदुदगी परसेंटेज खरा दिदम हादारकदोइनी मरमदी मपान थोलाइबनेबा अदुबु मपान थोलाइसिंगसे मसी कु समय थोलक्तोइनी मोइ थोलक्तोसे हाइबदी अस्वाइदगी जांगना पिलौरगा स्वाइदगी ओनजाबा अदु पिसा खरा फंगबा अदुना मुक मागी मुसानाबो सिनबा अस्वाइदगी अदुगुंबदा अयामसु थेने अदुगा ओय अतोपा मागी काफी येंबदोंना थोलक्पा मी यावदबसु नते अदुबु मतांगसिदा क्वाइदि मरु ओइदि अखोइना हाना पैसा खरा फंगगा चाजरबदु हौजिक लेंगांगसु
ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯍꯥꯞꯇꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄꯕꯨꯗꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯧꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯐꯪꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯥꯡꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄꯕꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯌꯥꯝꯃꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯤꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯕꯁꯨ ꯅꯤꯠꯐꯨꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤ ꯆꯟꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯦꯅꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯦꯟꯊ꯭ꯔꯣꯐꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯀꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤ 10ꯅꯤ 30ꯅꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯠ ꯕꯦꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯀꯅꯥ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡꯛ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣई ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯂꯨ ꯀꯤꯂꯣ 2ꯒ ꯆꯦꯡ ꯀꯤꯂꯣ 5ꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯋꯥꯏꯒ ꯆꯦꯡꯋꯥꯏꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯃꯟ ꯁꯦꯟꯁꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯋꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁ ꯋꯤꯜ ꯍꯦꯞ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄꯁꯦ 30 ꯂꯥꯈꯃꯨꯛ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯎ ꯃꯦꯅꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ 5 ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦ 5 ꯂꯥꯈ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 5 ꯂꯥꯈꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯧꯒꯗꯧꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡꯛ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯋꯦꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯁ ꯋꯥꯏꯐꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2ꯒꯤ 10ꯒꯤ 20ꯒꯤꯅ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔ ꯀꯜꯆꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯁ ꯕꯣꯝꯕे ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔ ꯌꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄꯗ ꯄꯣꯠ ꯊꯝꯕ ꯂꯩꯇ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯔꯕꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯕꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯕꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯇꯨ ꯌꯧꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯕꯟꯁꯤ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯌꯣꯟꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯤල් ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯅꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯤ ꯃꯦꯟꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯋꯤ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯋꯥꯟꯠ ꯇꯨ ꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯨꯔꯕꯁꯤꯡ ꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯗꯦꯜ ꯕꯤ ꯃꯣꯔ ꯃꯦꯆ꯭ꯌꯣꯔ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ 100-200 ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯒꯗꯕꯅꯤ나 we still can anticipate ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯖꯝ ꯁꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯌꯪ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯗꯗꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯤꯖꯗꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯃꯗꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯃꯗꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯕꯣꯛꯅ ꯃꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯎꯔꯨꯗ꯭ꯔꯕ
experience amani haibadi mabokna madhauna wari lidana akoi phunga wari lidana kuina chanudaraba culture ama adu maje line amuk akoi back to our basic roots of rudimentary families e kainona tambi gena thara ibra kaina facebook to su hai aduna hojik si matam masi karama muongda positively ababa muongda sinagadagi haibase I think this is what we are looking at from our academics like this wahiba akoi professor sing uza sing na karigumba yam laina akoi handaki chahi je syllabus loini haiba su darkar su leite karigumba yam na cham chamba khara kamain tauna makoi je whatsapp ta thagera adagi akoi gi karigumba network si IT sizinara karam mongda yahongdage kudam bon harabda akoi gi munge ngang sin je na waidi matam kharam phangbuda mobile sanarame ado lockdown sidagi mobile payu yagedre mobile bhobo moi bor osilab nangai ayung ta da sakhini adagi hakta ngalakpo sida mobile la game sanagadagi am aduma moi mongam lerami hojikdi mobile mo payu yagedre aduna sumang na thora ga sanaraga even akoi gi munge ngang sin di kulokpi sanai wari gi mane ko from the lighter vein ko ru taragadi yes lockdown tawrani haidana awabagi muhurta masi karamba mongda positively akoi gi mental growth se karamba mongda intellectual exercise da godagi haibase sisu akoi da guide tawbiba pame hadi halaman singa natraga oza singna akoi da smaina tawragadi angang singi phani angang psychologist singna angang sing smain deal tawbiu matang chana sigi like tambiu mogi rutin ji pulap kaira abni nongma sandi lakpati yam harawram budu hojiki sandi no mikunthani yogidore so how to maintain decorum in the family how to maintain a proper system mogi routine na mathambado message amna tangai padana aina khanbada maru brain khali coronavirus food management plus akoi gi haurai ba haron singse makhoi gi khalli ba kanje chai dana ba karama mong da akoi ji kai ta hoguta ba gi haibase I think this is also one of the serious challenges facing us today hojik yumda han khibdagi ayuktagi nungthindagi ngang singje kamai leranguni haibase ayuktagi phat thokharga halako mayam je awaba amani aina khanbadadi yes I think we have to revive our own social structure discipline parenting adagi hojik dariba parents mayam se doina makse magi office ta magi matham doina makse thabak chen bangangtani tawbudabu yumda leramnina now parents ki role teacher ki role guardian ki role everything aji hanamagi duty am se pulap tawbugi yumbu thakatra doina makse ma lakpa matam sisu chauba challenge amane adu aikoina hojik se manipur ki situation sejida corona thengnabda natte sahibi ki food management natna hoje angang hagulai ba sing sigi makoi ki khar ler ka competitive exam la ani doctor ki engineer ki competitive exam ki doin la ani adu masi lepadi yade karama mong da masi leptana equation we should be prepared kudamon hajarabda na hawai akoi ki mi narak pasi lok thung basi hai charunu adu charunu ina matamama kanna laihok tawragadi hairami adu doctor singadi chasalo hai kaino da hachang phanabne likewise post corona da akoi sontho bu yade post corona larakpadu da we should be prepared again from that day amuk full swing the hoguda bun haibase majigi preparedness we want proper guidance from enlightened people uzadagi administrator dagi politicians dagi social thinker mayam dagi they should be able to lead in the front and guide Manipur for a future hek lo selakpada akoi mayam compete taw ngamudabni haibase I think that should be the lesson that we should learn from this coronavirus crisis and we have hojik oi phibam masida aikona yamna positively kari kai tawbu yabage amadi tungda su masina maram morga koida kai tanaba kari kai tawdage haibadu akoi gi leiriba administration amadi leiriba akoi experts sina yamna fazana masi needful base ta manage to biragadi hairiba akoi gi lockdown monu masidagi akoina hena negative way da chat together digi khada way bosu koina kana budi lahu bongam ngane wa famuni em khada ro jalak sege hojik se akoina masagi lockdown se koi 21 days 17 ngasi de hawladoi 19 days am la doi ne dona akoina learn to busu myam be matoi ne habadi how ki 21 days da point tawgi serisi tawgi habu su like su ye the maruina akoina lakseningi di government ni haitare akoina government na te intopi wasu na tabada hojiti policy shemaga hojiti plan tawraga kogi manage tawga doi se makoida yam leirabadi aduna hojik akoina pass hokiba pass 21 days da education da leiriba kogi angang mairoi sida hojik tamo su panbiba lokhot pa ba koi akoina su yamna hoi corona virus se hana masi mayok na masi mathau tai adubu same time
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯏꯆꯪ ꯆꯪꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯔ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯅ ꯏꯐꯔꯠ ꯈꯔ ꯊꯥꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ 21 days ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯥꯔ ꯋꯤ ꯔꯦꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯅꯗꯔ 19 days ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀꯩ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯦ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ somehow the other ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ containment of the disease ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯦ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟꯗꯨ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ when will be the right time ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ right time ꯍꯥꯏꯁꯤ it should be when that ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯣ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯐꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯦ ꯂꯤꯐ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯖꯁ in another week things might get worse ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯤꯐ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ it should be lifted when you think that ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯤꯐ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯁꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯤꯐ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯤꯐ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯗꯣ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯤꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ UGC ꯑꯗꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯀꯥꯅꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯨꯂꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯈꯣꯠꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ lecture plan kari kara adagidi nangi research work kari kara dasu adu masida sigi lockdown gi period si adumana fruitfully use of hona ba kaina ya am tawre aduna khoi gi university dasu aduna khoi gi ojajing da tawraka online classes hawbagi mong da tawre adagi akoina department da khoi gi mai gi khoi first year final year khoi gi MA gi daga mai WhatsApp group ka seminar hai the WhatsApp group to da akhoi ojajing na by concern paper to the reading material ka thaga ko ko tawre adagi de koi Zoom gi through da akhoi class koi lecture to wi mong da su ojakhara na attempt tawre ojakhara makhaina buti moi adu successfully adu tawba ngam gi hai adu let's say akhoi economics department hairo political science hairo history hairo akhoi gi satra ayambati more than 50% ko akhoi gi tribal jingni jingdagi namana lockdown hor padati moi je mai magi village kaino da loina hanagra aduna moi gi access to internet kari class kya khara makhai leibo eragasu khara network to po ibanina po cheta download to ya daga alrojikai ba Zoom gi through daga khoi class to ko pai ji ek tawne kanuda nangi hojike internet ki mai kaino to accessibility kaya to khara strong moi ba du dakar le aduna khara mage hauge horaga satra yamba aduda join tawum da ba aduna ko na di feasibility is just nangi WhatsApp ki group ki kra da same da phagi reading material the lecture notes kra thagat pa aduna khare na mapung oina tawre hai tar ko MU gi ayamna hore hai bne adudagi aina hajagadori jinna khoi angang jing school gi level da su natraga khoi MU makte gi oira su moi gi ti syllabus abadi to moi masagi loina ba khoi gi sigi semester da particular paper amagi topic wise syllabus to loina ba liner bani aduga
reference book kari krasu adum yauri bani ado hoi sadra kharadi already by reference book sing do my individual copy le rambe ka aw kharagi na adu hauda ba kangbo gi duti akoi gi net ki through da akoi gi university ki through da akoi e source ki da gi hojiki keno da source da dam yauba ya ba ki aduna sigi lecture akoi direct lecture ki akoi yamna adu ki direct lecture ki form video ki form ji akoi sunadi koi andak ki jina hek hauropani we are not that well prepared ka aduna ta go di oja jana magi on video recording tawraga adu gi dum thagalak pa yabane ba ka aduna aina hajaning bati satra sing da zu sigi matam ji da hojiki ai ba reference book kari kradu da magi nongmada pung khara lokthoga adu mai masana yingjaba aduga mana paw kan daga kaima if there is some problem to understand ka adu di oja duga all the faculty members are directly accessible phone da moy adum 24/7 moy adum no anytime adum phone tawro na adum oja ring adum haiduna leirabani aduna adugi poto loksal lau biu sina biu na satra jing dai appeal tawni okay haibdi MU gidi already haibdi online class bu ro na ta na WhatsApp group shema bu ro lockdown manung da tawbu ya ba kadi locally du why not others hadi high school gi le ba higher secondary le ba du primary level le ba ngang sing gi su da men lokot pam thokpa thurang kya am di le ri du ai aroi da tamon lak sini je no koi are we ready hai hiram kuding mak tani masi adu ju during lockdown da masi akoina positive way da lak ya na bagi na sai gi keno mai tare thurang am di sinbi basi yamna tangai phada bani hai tare maru ne chana thana ba lai gre adai da hojik se apam kudi makta pocha gi mamal si atia yo hai tare any pora malai matam da double times triple times khelaga lai bunga tani adu masida lai bangam da kya ma su yawi bani masida yengchen bina masi wai wai program mi su tari hoi nakalam rom da government yam phajana hadi hai riba pandemic si koi manipur su yam kana masi thingna ba kana hona ri marwai na koi health sector yam kana hona ri koi ahana positive oi ki ba nupi ma sa negative ka lakhi ba yam thagan ningai ni adu bu nakal amrom da di hai riba hauki ba 21 days da koi u riba mayam ji alak pani adu another 19 days amo su la bani na masida sida mamang da ukiba mayam do uru matung da koi tawba ya basi paket pagi tangai phada badi leibra na khali kai thamini hojik se khoi gi manipur si every lekai khudingi magi club amamam lei manipur si sangsan yam yame satra gi da sangsan yam gre lekai khudingi mera paibi group amamam loina lei haibadi socially khuji yam active oiba khoi gi civil organization yam active oiba keno mani map khoi gi chireba tangkak asida makhoi gi role ama akoina demand tawdraga su masida thorakpa khoi gi tangai phadena khali kaigino da dukan na ba leiba matam da alu natraga karim hawai ama kilo cham da le masani de yoro podo masigi matam sida di nahang khai gi koi gi lekai khudingi club nupa macha mayam gi nupi gi mera pai bi le mi mayam se koi irang ama thorak da kundhong da latlong phammaga karim mam protest obu yam na kalle adu bitara gadi sigi crisis sida makhoi gi role achoba ma leibra na kalle haibadi makhoi gi voice also collectively koi dukan da changaga pot yolibudu da sigi crisis matam sidadi koi wamina na adu yamna smaina pot maman haigabado to biganu haibase collective voice ama haibam darkar lei madu da hanya batana ba yadraga sarkar na su magi number am piri if in case asida moigi disina magi lam khudingi magi kano khudingi phone number sida complaint to su hari that means akuji madu su sinab tare adi sarkar ji lei magi system am lei haibado phone du tawraga whether masi akoina mona tawri base masi akoi su now we should be active volunteers akoina vigilante haidana amana pinging yeng adu tawna adu haibu sunate tawdabung sa haibi griba situation du di koi lekai gi nupa masala riba lekai gi club mayam sina pulap punjalaga mai collective strength ama masida koi thorokam ama aina akoina masi akoina hairuga injan basunate that is a time that your role nangi sida participatory role ama define the ama masi am tangai pade adudiki mo akoina ngasa haijabada number 1 administration ki khwadi ki tangai phadabadadi akhoi common people da panicky ohendabase akhoi da pakhatlandabase masi yam luba amane lan manung bhom tar kadore sigadore hara phawuda radio da toina laudana adu kano amma leiriba ko aibadi aigi administration ama lei haibase koi gi yam luraba tangkak ta koi gi judgment piba matam da
rule lama lei haibasi normal times da proof tawba darkar leite haibilo the rule of law is tested during the most difficult times haibilo system ama lei akhoi da dc haiba ma lei mantri haiba ma lei commissioner haiba ma lei secretary haiba ma lei government gi lei ba pham lei myam je hangadi panglei bu lei tawudu moi lei haiba se it is a time that they must exhibit themselves that system ama lei haiba se masigi matang se logudo ni haibadi difficult times is the system ama lei haibasi udhobu ngamdragadi there is no point haibadi nadringa da pungai lei bi nar kandri doctor khuchadi dana ko almain tamna during this most difficult times akhoi administration sina akhoi lei haibado madu akhoi common people da madu ma utpa ma darkar lei madu dane akhoi na mogi role ma darkar lei hojik khudam oina haribada police ko yang waramani ai wanta dagi nunglang 24 hours masida thorak tana ba haina thorak padu da lam henan thorai bu su phuri haidana su muk suspend tawbi adu da saigi mingon da phuri haidana muk police su suspend tawbi ni thoba mi gi du hangbidre very simple akoi ju rule ma defy tawbi adu na government na magi yam tangkak nai na yam seng na piri essential services mayam curfew pass piri sat kadaba transport mayam lon mak disina pass piri hojik chaliba mayam doctor nurse ozam mayam kudamon harabda hojik ozam mayam aina khanbada tangkak oina karigumba khara thabak sizinaren khalo mogisu pass pirakini then police natraga law enforcing agency mayam jisu mogi yamna mogi systematic oiba ma guideline ma pirakani mi handle tawda yam human on handle tawna tawdu mi oiba ngak to oibunina hengala ga dis hawba ma hebdo madu the victim odugi laibak thibagi wani but tawdu bu koi common people so number 1 sagi oza zaji nagi haibi khiba our primary objective now is to arrest the spread of the virus arrest the spread of the virus hairibase akhoi gi chatla kanda akhoi gi mina khongna chatlu kanda lawru go dobunina madu restrict tawba ma madu ni yam darkar leise our priority hojik mayam punna suffer di soidana tawminarani degree of suffering ko haibadi ngasai prem haibi khiba yamna nangba yam lairaba haibado adu even paisa leraga phawba lebam leite haibado it is the same thing adu bitaragadi administration sina local club na local maira paibi singna lekai amada kana kana hand to mouth chabla haibase they should be very honest in identifying them haibadi madu identify tawda yam honest ogadabuneba adu iba taragadi aikhoi mogi mungsi smine tawna hand to mouth chajabun haibase aikhoi gi lekai da aikhoi gi youth club na imungda minute manga phamakanda identify tawda yamna luba thabak oiroi haibadi yamna chawnate suppose lekai 35 hai lekai 35 gi respective lekai 35 du that means aduna hek chaw tawda ko it is a time of crisis migi khasi tarukanda akogi masi prime minister gi speech da loselakda laitaba mita mateng pangbiu haiba ma yam kana appeal tawi I think this is a time that humanity should be on the forefront tamngai haibadi hojik lei ba film masida koi masin amaga mateng pangnaba duga maruina hojik pochai tangbagi leiriba issue sing asidasu lekai gi leiriba koi gi thodo ama thokpada leiba ki issue mo lakpada mangil thana changjinba dumaina hojik leiriba phibam asida yamna kupna yengchenduna hairiba pochai mamen tangba adu thoring dum thoroksin thoktanaba lekai gi club ki achobo role ama sulai haibani duga same time hojik leiriba system asisu yamna fajana makoi gi tawum thokpadu hairiba timing asida ulaudragadi makoisu mukoi lei haibi kana dukhangoi haibani nakala morom daga mena yamna chauna toan ba thodang kyam lokala li masida phogi miyam na su mateng pangbagi tai phedaba lei haibani aduga amarom dana amuk government na su yamna needful oiba jaga sing khandok pire matungda manage to bosi yam phajana haibiragadi masi miyam na panic oiningai gi masak lai haiba pham sine matang sore ngasi gona di man hone thormo solution jere ngasi thormo masida penenes ani mangna seuga ba dong thaka pongchari masini ngasi gi man hone thormo masi kam to bi haib du khagi impact news ki email id impacttvnews@gmail.com na thaka khoi facebook page kan bi pu yagani ngasi gi na di kanai ba thang jere khrom jere